Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Pacar lu mana? Baru bubar. Emang udah jadian? Belum sih. Ya. Pacar lu mana? Tuh di kamar mandi, di botol sampo. Pacar lu mana? Ada. Tuh, lagi pacaran sama temen gue. Pacar lu mana? Pacar yang mana nih? Pacar lu mana? Gak punya. Temen gila si ada. Pacar lu mana? Ada noh, lagi sama suaminya. Ya. Pacar lu mana? Bagaimana? Pacar lu mana? Nah, kan itu di Play Store. Pacar. Ya, apa sih?